Diama, Sunderland itanze ukuri kwa nyako. Ibwiye ikipe ya Chelsea ukuri kwa nyako kwa nyuma ku mukinnyi bita Granit Xhaka. Ndakuramukije cyane, urakaza neza ku muryango wa Dako Sport Hub YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota na makuru meza kandi agezweho. Situation Granit Xhaka mu ikipe ya Chelsea igeze ku musozo. Sunderland itanze ukuri ikuzuye, Chelsea iyifata ku munwa. Bruno Guimaraes nyuma yuko yari arimo arahanganirwa n'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal, Chelsea itangaje ubutumwa bukomeye cyane cyangwa se igaragaje uruhare rwayo kuri iyi transfer ya Bruno Guimaraes kugeza kuri Sandaza kugenda mbikugezaho. Michel Olise, Enzo Fernandez muri Real Madrid, ese bihagaze gute? Ndaza kubwira ese ninde ukenewe cyane mu gihe kizaza n'igihe cy'ubu ngubu, ninde ufite amahirwe menshi yo kuba yakinjiramo, situation zimeze gute? Ndaza kuba nkubwira no ku mukinnyi bita Ederson wavuye mu ikipe ya Atalanta ajya mu ikipe ya Manchester. Nukubera iki ataraba official and confirmed ngo asinyishwe, noneho ngo ibipapuro cyangwa se itangazo ryemeza rivuye kwa Manchester rigaragaza ko umukinnyi yamaze kubasinyira Manchester risohoke? Niye mpamvu iri kugenda bitera abafana benshi bakomeje kugenda babyibaza bavuga bati nukubera iki uyu mukinnyi atarajya hanze ngo agaragazwe nk'umukinnyi wa Manchester United. Ibyo byose tujya kugenda tubiganiraho. Cyo ngusaba, ndagusaba gukora subscribe, ndagusaba gusharinga, kurikinga, ndagusaba gutanga igitekerezo cyawe kuko ubyumva n'icyo ubona twakongeramo. Ikindi kandi ndagushimira kandi ngusaba ko wava ku munota wa mbere ukageza ku munota wa nyuma kubera ko zino nkuru ntizize kugenda azigucika. Reka rero twanzike duhereye ku gikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu ya Maroc isezera ikipe y'igihugu ya Canada ku bitego 3 ku busa. Ikipe y'igihugu ya Maroc ibirakomeje muri raundi ya 1/4, ubwo ni raundi ya 8. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa isezereye Paraguay ku gitego kimwe, penalty ya Kylian Mbappe ku gitego kimwe rwose gusa rukumbi kibonetse muri uyu mukino. Ariko umugardiye bita Orlando Giri yakomeje kugenda azonga ubusatirizi bw'ikipe y'Ubufaransa, aho n'abakinnyi b'Abafaransa b'imbere mu busatirizi bamwappreciatinze inyuma y'umukino. Uyu nguyu yanabaye man of the match, nubwo Ubufaransa bwatsinze bwanakomeje, ariko Orlando Giri uyu mugardiye w'imyaka 26 umunyaparaguay yabashije kuba man of the match. Mu cyiciro gikurikiraho rero Ubufaransa buzacakirana n'ikipe y'igihugu ya Maroc. No mukino ukomeye cyane, inshuti ebyiri magara, Kylian Mbappe ndetse na Achraf Hakimi bagiye gucakirana muri 1/4 kirangiza cy'igikombe cy'isi. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Riyad Mahrez uyu mugabo yamaze kubasezera muri El Ahly nyuma yo kuyatwayemo ibikombe 3. Ikindi kandi yamaze no kubasezera mu ikipe y'igihugu ya Algeria. Ubu no mu free agent ategejwe kumenya hano agomba kuzerekeza mu cyiciro cyangwa se chapitre nshyashya niye izamwerekeza mu myaka iri imbere. Nanone kandi Anton Taylor ni uzasifura karundura derby Espagne ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal Idarasi ku munsi wo kuwa mbere. Niwe musifuzi wahiswemo na FIFA uzasifura iyi derby ya Espagne n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Reka rero duhere kuri karundura Granit Xhaka. Sunderland ubu noneho bigeze, ntago ibingibi bikivugwa mu magambo gusa, nta nubwo bikigaragazwa nkaho ari inkuru cyangwa se ari ukwingingana. Sunderland ntigishaka miliyoni 8, 12, 15, 30, 25, 50. Sunderland imaze kubwiza ukuri kwero ikipe ya Chelsea ko Granit Xhaka ntagagurishwa. Ubafite imikino y'Iburayi mu mwaka utaha, bamaze kubwira kapiteni cyangwa se Granit Xhaka nkuko bamubona mu ikipe yabo ko atagomba kugurishwa muri iyi mercato. Abababarire abumve ntago agomba kugurishwa. Granit Xhaka rero urugendo rwo kujya mu ikipe ya Chelsea usa nkaho rugiye kugenda ruhagarara kubera ko Chelsea, Xabi Alonso, Chelsea bari bakomeje kugenda bapreciatinga kuba bakinjiza Granit Xhaka mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Na Granit Xhaka nawe akagaragaza ko yishimiye kandi cyane kunyarukira mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Ariko aho bigeze kageza kuri izi saha, ikipe ya Sunderland yamaze kubitangaza ko sikiri ikibazo cy'amafaranga, nta nubwo kikiri ikibazo cyo kuba yagurishwa cyangwa se azagurishwa ngahe, ngo nta nubwo bakeneye kuganira cyangwa kubidiskitaho, ntago bagurisha Granit Xhaka. Chelsea bayitereye umushoti, Chelsea bayiciriye akarimurori, bayibwiye ko ntibikunda, ntago Granit Xhaka arimo aragurishwa w'ikipe ya Sunderland muri iyi mercato y'iyi sama. Iyi Chelsea yari no kuri deal yo bita Bruno Guimaraes. Uyu mukinnyi w'ikipe ya Newcastle ni umukinnyi w'imyaka 28, ariko
wari uri murebwa n'amakipe agera kuri abiri. Race yari ikomeye cyane hagati y'ikipe ya Chelsea ndetse na Arsenal, bose bifuza kuba bamwinjiza mu makipe yabo, ariko Chelsea imaze gutangaza ko ya dropping out, yamaze kuba iva muri iyi race yo guhanganira Bruno Guimaraes n'ikipe ya Arsenal. Ubu ngubu Arsenal isigayemo yonyine. Chelsea yamaze kubitangaza ko kugeza kuri izi saha yamaze kuba ibisohokamo cyane. Arsenal yatanze ubusabe bwa miliyoni 55 barabwanga. Ikipe ya Newcastle yabwiye amakipe ko ititeguye kugurisha uyu mukinnyi muri iyi sama, cyangwa se kumugurisha nk'umukapiteni wabo ifata nk'umukinnyi ukomeye cyangwa se inkingi ya mwamba muri iyi Newcastle. Ariko Bruno Guimaraes nawe ngo afite impungenge zikomeye cyane zo kuba iyi kipe imaze iminsi igurishije abakinnyi benshi. Anthony Gordon yagurishije uwo bita Sandro Tonali, irimo yashaka kugurisha Lewis Hall, no Bruno Guimaraes arenda gusohoka, ariko wenyine ku giti cye afite n'impungenge ku giti cye cyo kuvuga ati ndaguma muri Newcastle imaze kugurisha abakinnyi bameze kuri ya ikipe ya Odihowe izatugeza hehe, tuzakora iki? Nta kuntu nakigira mu makipe agomba kurwanira ibikombe. Bruno Guimaraes rero ngo arifuza, ngo yafunguye n'imiryango yo kujya mu ikipe ya Arsenal. Gusa Newcastle ikomeje kugenda ibibamba ivuga ngo ntitugurisha, gusa ngo Arsenal yiteguye kuzana ubundi busabe kandi buri hejuru y'ubwo batanze kandi cyane, kugira ngo irebe ko yabona Bruno Guimaraes, biramwifuza cyane. Chelsea yo yamaze kubitangaza ko nyuma yo kubura Granit Xhaka, imaze no kubitangaza ko yasohotse muri iyi race yo kurwanira mu Brazilian umediateri Machachari, kapiteni wa Newcastle Bruno Guimaraes. Izo ni inkuru ebyiri nashaka kuguhereza rero twihuse kandi cyane. Hari inkuru imaze iminsi irimo iravugwa kubera iki Ederson, uyu mukinnyi wavuye mu ikipe ya Atalanta agiye gusinya ikipe ya Manchester United, ataragaragazwa ku mugaragaro. Nukubera iki uyu mugabo Ederson ibintu byose byararangiye, yaba verabo nako, yaba ibindi biganiro bijyanye n'amasezerano kuri uyu mukinnyi, yaba n'ibindi bikomeye cyane na dokima zamaze kuba zihererekanywa. Icyambere, ikizami cy'ubuzima cya mbere cyarakozwe, ariko ikizami cy'ubuzima cya kabiri ntago kirakorwa. Hategejwe rero ko hakorwa ikizami cy'ubuzima cya kabiri nyuma y'uko avuye mu gikombe cy'isi, ari gukinira Brazil mu gikombe cy'isi kiri kubera muri Amerika. Namara kugaruka bazakora ikizami cy'ubuzima cya kabiri, ubundi bihite biba official and confirmed ko abaye umukinnyi wa Manchester United, bahite banamugaragaza kuri official page ya Manchester United. Icyo ni ikibazo cyonyine gihari kugira ngo Ederson ajye mu muryango w'ikipe ya Manchester United byemewe n'amategeko. Ibindi byose murimo muribaza, ese byaba byaranze, ese hari imbogamizi zabayemo, nta bihari. Igisigaye ni ikizami cya kabiri cy'ubuzima kugira ngo uyu mukinnyi ahite yemezwa. Situation ya nyuma rero tugiye gusorezaho, iyi ni situation ikomeye cyane. Hari abantu bari kwibaza bati se Enzo Fernandez ubundi kujya muri Real bimeze gute? Ese Olise byaba byararangiye? Olise ntago gahunda ihari, Olise hari amahirwe yaba hari. Reka mbere rero kuri Olise ni umukinnyi Real Madrid yifuje indani, ariko Real Madrid kubera iz'umubano ifitanye na Bayern, Real Madrid kubera yari yumvise reports z'ibihuha zigenda zivuga ko ngo yaganirije umukinnyi, ngo yamaze kumuhereza ngo ubusabe hagati yewe nawe, ngo ibiganiro hagati y'umukinnyi personal terms ngo byarabaye, ngo baranabyumvikana. Real Madrid yabashije kuba irwana n'icyo kintu kugira ngo yereke Bayern Munich ko babanye neza kandi bakomeza kugirana umubano muzima, bitazatuma bagirana umubano utari mwiza. Nyuma yuko Bayern Munich yari yatangiye gutangaza ko itamugurisha niyo batanga miliyoni 200, uyu mukinnyi rero Olise Real iramwifuza, yaba ubu ngubu ndetse n'ahazaza iramubonamo umugalacticos nk'uko yabyifuza. Gusa ikintu gihari ni kimwe, irifuza kuba yareka Bayern ibanze ishyira ibintu byayo ku murongo, ibanze numve ko yamugurisha, ubundi izasubire mu buryo bwemeye, ibanze vugane na Bayern Munich, babanze babiganireho. Nibabona koko Olise yagurishwa, bazabone kuba bakishyura igisabwa kugira ngo Olise ave mu muryango w'ikipe ya Bayern Munich ajye mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Urumva ko uko byagenda kose Florentino Perez akunda Olise byatari, aranamwifuza mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Hagize n'igikoma kigavuga ngo Olise ari ku isoko, Real Madrid urumva ko yahita igenda cyane. Bitandukanye rero bya Enzo Fernandez, iyi transfer iri quiet. Real Madrid nibyo iri mu bakinnyi, ari mu bakinnyi batanu yifuza kureba mu mediateur yazaba yagura. Uyu mukinnyi Enzo Fernandez nta official bid iratanga. Icya kabiri, nta biganiro byari byabaho hagati ya Real Madrid n'ikipe ya Chelsea bigaragaza ko iyi kipe ya Real Madrid iri kwifuza Enzo Fernandez. Ni just appreciatinga, baramukurikirana, baramureba, ariko hari n'abandi barimo barareba. Ntago ari kuvuga ngo
ni ikipe bamaze kuba bamuvugisha cyangwa se hari aho bigeze cyangwa se hari ikintu kirimo kirakorwa hagati yabo. Ikintu gihari nuko Enzo Fernandez ashobora kugurwa cyangwa ntanagurwe. Ntago ari ibintu byahatari cyane muri Real Madrid kungana ku rwego rwa Olise. Hano bitandukaniye rero, Olise umutima wose Florentino Perez arawumukunda kandi aranamwishimiye, ni n'umufana we. Enzo Fernandez ni umwe mu bakinnyi bari kurebwamo ko yagurwa mu mediateri bakiyongera muri Real Madrid mu gihe cyose yabirangije gukora ibyo iri gukora, gusohora abandi bakinnyi ba Kamavinga, ba Tchouaméni wenda bagasohoka kujya muri Manchester, ba Dani Ceballos ukumva ko ari kugenda basohoka, n'abandi bagiye batandukanye. No kuvuga ngo Enzo ari kuri shortlist, ntago ari kuvuga ngo baramwappreciating cyane kurusha abandi, hoya ari kuri shortlist. Baramutse babonye ari option ishoboka kandi nzima, baba bamujyaho biramutse bigenze neza. Ariko nanone ntago ayappreciatingwa ku rwego rw'uko urukundo rw'akadasa Florentino Perez akunda umugabo bita Michel Olise. Izo situation ebyiri rero ziratandukanye. Ikipe ya Real Madrid irifuza Michel Olise, indani irabisohora iragira ibivuga, ariko abari indani bemeza ko Florentino Perez yifuza Michel Olise yaba akakanya ndetse n'ejo hazaza. Ariko Enzo we bishobora no kurangira atanaguzwe, ndahaguzwe n'undi mu mediateur bijyanye na option izaba ishoboka ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid mu gihe cyose bazaba batangiye gutegura kugura mediateur wo kwinjiza muri Real Madrid kubwa Jose Mourinho. Ayo ni amakuru yo nashaka kukuramukirizaho. Ndagushimiye cyane wakomeje kudukurikirana, nawe ugeze kuri uyu munota ukaba utigeze ucikwaho n'umunota anomwe. Ikindi kandi ndagusaba gukora subscribe kugira ngo notification yose y'ikiganiro tuzadukora izajye kugerera igihe. Sharinga, likinga, tanga igitekerezo cyawe kugira ngo ibi biganiro tumenye icyo twakongeramo. Ndakwibutsa ko n'umuhondo mwigi merekere muri bombe Diama mu mabego y'u football is always my left hand, ako nta ruhago ni dako mwenyewe. Icyo nakubwira cyonyine, ibuka kujya gusenga, ibuka kwiragiza Imana. Icyo nagusaba, ndagusabira umugisha ku Mana, Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.